Batho mešontše ke ditaba tša lelemela sepedi tša SABC thui go tšwa ka dikantorong kgolo tša SABC ka Glen Park, Johannesburg, gomme dihlogo tša tšona ke tšeo. Their purpose of trying to defeat the end of justice commissioners, I'm still against this findings. Lieutenant Colonel Nkwana Joseph Sebola o ganne a sa metše mare gore ga a mege phareleng ya go utsiwa ga diokobatši ge e šita le go šitiša toka go phetagala nakong ya ge a tšweletše pele ga komišene ya Madlanga. Very disappointed with the president's message. He spoke as he's not a president. Badudi ba Durban le bafaladi ba re kgato ya go tsena seemo ka bogare ka mopresidente Cyril Ramaphosa phareleng ya bofaladi e tlile ka morago ga nako. There is no trace of this young man. At home, everybody is wondering what will be the outcome of it. Letšhogo le go sodidišega ke tšeo di hlomerego ba lapa la ka Mpumalanga morago ga kotsi e šoro. Betšing Thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le Warrao ka Stanley Tlale bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla ditabeng tše tša lehono. Komišene ya Madlanga e utolotše gore Majoro General Firoz Khan o tla tšwelela pele ga komišene ka la tee kgweding ya Mosegamanye moo šedi tla bago go molato wa Mosegamanye wa ngwaga wa 2021 wa go amana le Ayrton Scania wa phoko ya diokobatši tša boleng bja diranta tša dimilione tše 300 wo o tsošitšego dipotšišo di gana go fela ka ga maphodisa magolwane seo ka ge komišene e kwele bohlatse malebana le Khan le bahlankedi bagolwane ba bangwe ba lekala la Hawks bao ba bego ba le gona lefelong la tiragalo bjo bo laetša go ditatofatšo tša go šunya-šunya nko le go šitiša toka go phetagala. Molefthenente Colonel Nkwana Joseph Sebola wa lekala la di-Hawks o boetše komišeneng ya Madlanga go hlakiša diphošo tšeo di diregilego nakong ya go thupšwa ga diokobatši tša Ayrton Scania kgweding ya July 2021 tšeo di hlotšego go golegwa pele ga nako ga Tumelonku le bahlankedi ba bararo ba sephodisa Warrant Officer Marumo Magane, Steve Phakula le Chief Samuel Mashaba. As I indicated earlier, commissioners, premature in terms of the dealing in drugs and possession of drugs. But in terms of their purpose of trying to defeat the end of justice commissioners, I'm still against this findings. Tabakgolo molatong o ke ditatofatšo tša maitekelo a maphodisa go utswa diokobatši. Di-Hawks le tšona di solwa ka tsela yeo di šumanego le lefelo la tiragalo. Leihlo la ntšhotšho le lona le lebišitšwe go ba gona ga molaodi mogolo wa di-Hawks Firoz Khan yo a latofatšwago ka go fihla fao gomme a tšea maikarabelo a lefelo leo. Sebola o file bohlatse bjo bohlokwa bjo bolaetšago go kgata tema ga bobedi bjo. Some of our seniors or our generals, if I may say it, we can't even understand when they are assisting or they are fixing. Because going back to Ayrton and back to what I've experienced before, then I could safely say there is a lot of interference. Maphodisa ao a golegilwego ke Sebola a tla iša sello sa ona go ba Independent Police Investigative Directorate kgahlanong le Khan le bahlankedi bagolo ba bangwe ka go šitiša letsogo la molao. Honestly speaking, 70% of our complainants are always like dodgy at IPID. So most of the complainants they are dodgy. So, but it doesn't mean we mustn't follow their complaint. Ditieletšo di tšwela pele. Modulasetulo wa komiti ya palamente ya go tloša motho setulong gape le morulaganyi wa mokgatlo wa Rise Mzansi Makhashule Gana o re diphihlello tša komiti yeo di tla fetišwa ka kopano ya go latela. Kopano yeo e tla swara ka la 26 kgweding ya Phuphu. Gana o re tshepedišo ya kopano yeo e tla gaša thwi gore setšhaba se bone. Komiti yeo e hlomile go nyakiša maitshwaro a mopresidente Cyril Ramaphosa phokong ya Phalaphala.
Go sa šetše go swaiwa diphoso ka go kgetha bjalo ka modulasetulo wa komiti ya go tloša mopresidente mošomong wa gagwe, Magashule Ghana o bonagala a tsene fase ka mošomo. We'll only be able to give the time frames once we have the evidence leaders, once we have the witnesses, once we have agreed in terms of the terms of reference and how we want to interact with witnesses. Pejana mekgatlo e mmalwa ya dipolotiki go bala EFF, MK Party, Action SA le UDM ba swabišitšwe kudu ge mokgatlo wa ANC o kgethile Ghana le gore di eme le go thega go kgethwa ga gagwe. Komiti ya ditherišano parlamenteng e ngangile ka la gore ka ge seo se thega ke mekgatlo ya GNU, kgato eo e ka se be le tšhušumetšo ya sepolotiki. E fela mokgatlo wa gabo gore ntle le maitemogelo a gagwe Ghana ke motho wa maleba mošomong o. The Rise Mzansi ethos is that whenever we are given a responsibility, we carry that responsibility with faithfulness and professionalism. And a process like this needs that attitude. That's why we back him. Nguni o re o na le leano la go lokiša toropo ya Johannesburg. We are obsessed about making sure that we clean up the city, making sure that the potholes are fixed and all of that. But we are actually taking Johannesburg and Joburgers on a journey to rediscover the soul of Joburg. Mokgatlo wa Rise Mzansi o ipopile ngatanete le wa Good Party ka go thega Brett Herron bjalo ka bonkgetheng bja meyara bja toropo ya Cape Town. Kgatelelo e golela godimo go mmušo ka ga pharele ya bafaladi bao ba sego molaong ka mononageng fao badudi ba Durban le bafaladi ba re go kgato ya go tsena seemo ka bogare ka mopresidente Cyril Ramaphosa e tlile ka morago ga nako ge a bolela tabeng ya bafaladi. Ramaphosa o netefaditše gore ba ka se gotlelele ditiro tša go tshela molao le go fa temošo e bogale kgatlhanong le bao ba nyakago go hlola tlhakatlhakano ka mononageng. Polelo ya Ramaphosa e tla morago ga gore ba ke re tla morago ga magato a boipelaetšo kgatlhanong le badudi bao ba sego molaong ka mononageng mo boipiletšo e le go bja gore ba tšwe ka difata. Badudi ba Durban ba ntšhitše maikutlo malebana le polelo ya mopresidente fao ba re go ba nyaka gore go tšewe kgato ya potlako. Ka go le lengwe badudi ba dinaga di šele ba re leano la mopresidente ga le kgonthišiše polokego ya bona. Bafaladi bao ge sa le ba ba robala ka ntle ga dikantoro tša kgoro ya merero ya selegae ka Durban ba re ba tšwela pele go phela ka letšhogo la mmutla le ka morago ga polelo ya mopresidente ya go ba netefaletša gore ba bolokegile. Magologolo a bafaladi ba feditše dibeke tše tharo ba swere didulela ka sentareng ya bofaladi moo ba pego ba re ba hlaselwa ka magaeng a bona le mešomong. Bafaladi bao ba re polelo ya Ramaphosa ga e ba fe netefaletšo ya gore ba bolokegile. Very disappointed with the president's message. He spoke as he's not a president. Because what we hope the president to speak, it was not about moving the camp, or there is no camp anyway in South Africa. And then what he was talking, it is like, is addressing people who are outside of South Africa. When they came in South Africa, they have to process them to come in South Africa. Ba bangwe ba badudi ba ka Durban ba re mmušo ga o potlakiše magato a ona a go rarolla taba ya bofaladi gomme ba ipileditše go tsena gare ya ka potlako. His response came a little too late because this did not start now. It started a long time ago. He should have addressed the issue then. Now everything has spiraled out of control. Le ge go le bjalo maikutlo ke a wa fapanego magareng ga badudi bao ba arogantšwego ke taba ya bofaladi. Ba bangwe ba kgatlhanong le bafaladi ka kakaretšo mola ba bangwe ba ipiletša gore go be le taolo ya bofaladi. You know, let's say you have a tray or something of apples. All those apples are healthy. There's only 2 rotten apples, you know. So out of 200%, 20% is the one that, you know, that's just damaging everything. So now it doesn't help taking the 100% fully out when there's people that came with, you know, with good intentions. Mohlami wa March and March Jacinda Ngobese Zuma yo mokgatlo wa gabo o dirile go ditšhupetšo tše mmalwa kgatlhanong le badudi ba dinaga di šele bao ba senago mangwalo a maleba go ba ka mononageng o ipeile kgole le dikgaruru le go le bjalo o botšišitše ge ba dikgoro tša mmušo di na le bokgoni bja go matlafatša masolo a go bušetša badudi ba dinaga di šele gae go ba bjang. Ramaphosa o lemišitše gore a go motho go ba sehlopha sefe seo se tla dumelelwa go šomiša taba ya bofaladi go senya le go emiša ditirelo ka mokatsi ka mononageng.
Ye mengwe ya mekgatlo yeo e ipiletšago gore go matlafatšwe melao ya bofaladi ka mono nageng e neelana ka lengwalo la dingongorego go kantoro ya tonakgolo ya Limpopo ka Polokwane. Maloko a mokgatlo wa go bitšwa e Chaile le bathekgi ba Action SA ba hlole ba gwanta lehono le go ipiletša gore go matlafatšwe melao kgatlhanong le badudi bao ba senago mangwalo a maleba go ba ka mono nageng. Ba re maano a mmušo ka ga badudi bao ba sego molaong ka mono nageng ga se a tia. Mokgatlo o o bidiwang e Chaile o rulagantse ditshupetso tse di kgatlhanong le bafaladi ba ba seng mo molaong. Mokgatlo wa re o dirisana le mekgatlo e mengwe e eteletseng pele ditshupetso tseno. Ba isitse memorandum wa bone wa dingongorego kwa phaposing kgolo ya tonakgolo wa profense. Chaile, it is a local movement that works in support with March and March. We are here to tell the Premier's office that we are asking them to help us with the flooding of the illegal immigrants in our country. So we are having an over-influx of illegal immigrants in our cities. If ever you can watch now, you go to the CBD, they have taken over the micro-scale economy. So those are some of our concerns as a Chaile movement. Lekoko la Action SA le tsenetse ditshupetso kwa phaposing kgolo ya tonakgolo wa profense. Action SA ya re dikgato tsa puso tsa go rarabolola bothata tebang le baditšhaba ba ba seng mo molaong di bokoa. Re tlile mo tla o supporta e Chaile because re bona gore president ka mgo address tjeng maabane a na plan ya o lokisha mathata rena illegal immigration. So that is why re tlile. Ba neile puso selegae dibeke tse pedi morago ga go isa memorandum wa bone wa dingongorego. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane. Gomme go potšišo ya rena ya letšatši re rile go latela polelo le badudi ka mopresidente Cyril Ramaphosa. Na o bona go sa le bohlokwa gore megwanto ya motlalanaga ya go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba lego ka mona nageng ntle le mangwalo e tšwele pele na letlakaleng la Facebook. Philemon Moleko yena o re polelo ya maabane ka mopresidente mabapi le bafaladi bao ba sego molaong ga ya tla ka tharollo yeo rena badudi re nyakago bjale ka ge e le rena re swere go bothata bja bafaladi bjale re tšwela pele ka megwanto. Makgatlelo a Daniel yena o re megwanto e sa le bohlokwa ka ge e le sešupo sa gore badudi ba Afrika Borwa ba lapišitše ke bafaladi ba go sebe ka mono nageng ntle le mangwalo bao ba tšwelago pele go ikgapa ba ikgoroša ka mono nageng ntle le poifo. Tlakaneng la X Evelyn Lebepe yena o re megwanto e tšwela pele mopresidente Ramaphosa o a bolela eupša ga a phatagatše. Khoni Mathaba yena o re ke bona go le bohlokwa ka gobane ba lemoša baditšhaba gore ba boele gae go dira mangwalo a go ba dumelela go ba ka mono nageng. Gabiale re tšeka ka mabenkeleng gomme re tla boa re tšwela pele. Re sa buša re la amogela thobela letšhogo le go se dudišege ke tšeo di hlomerego ba lapa la ka Mpumalanga seo ka ge ba letetše gore setopo sa ngwana wa bona Zinande Chilwane wa mengwage 21 se hwetšwe morago gore sefatanaga seo a bego a sepela ka sona se gogolwe ke noka ya Crocodile ka Mpombela ka Lamorena. Ditopo tša Vigo Godfrey le Tintswa le Khoza di hweditšwe ka nokeng yeo e fela ga go mohlala wa setopo sa Chilwane. Go dumela ge mootledi a palwetše ke go ema magatlhanong a ditsela moo a thutšego legora le go wela ka nokeng yeo e lego dimitara tše 500 kgole le tiragalo yeo. Lapa leo le lego kgakanegong le nyaka dikarabo le go hwetša khutšo ka masetlapelo a ba dumela gore Zinande Chilwane o be a sepela le bagwera ba gagwe ba babedi ge sefatanaga sa bona se thula legora gomme sa wela ka nokeng yeo e tletšego ka dikwena. Sefatanaga se hweditšwe ga mmogo le ditopo tše pedi e fela le bjale Chilwane o sa timetše. There is no trace of this young man. At home, everybody is wondering what will be the outcome of it. But our belief and our trust, it is in God,
and it is also in the police. Maphodisa a šomišitše di-drone go lekola noka e fela seemo se kotsi sa noka se ile sa thatafatša mošomo wa bona. Crocodile River ke legae la dikwena le dikubu. Diving team will continue in the morning where they will dive in to check if there's nobody that is inside the water. Gabia lelapa le letile ka kholofelo ya go hwetša dikarabo le go rapela go hwetša khutšo moyeng. Bokamoso bja motlatsi Kgajane wa mengwaga ye 20 go tšwa ka Mahikeng ka provinceng ya North West bo a tekateka morago go foufala ge a dira mphato wa marematlong wa gola le ge batswadi ba ile ba tšea matsapa go mo iša maokelong le ditleliniking tšeo di fapanego. Dingaka di begile ge seemo sa gagwe se ka se kgone go fetolwa gomme seo se mo tlogetše a le kgakanego mabapi le go boela sekolong le go feleletša dithuto tša gagwe tša mphato wa marematlong. Mathata a go bona simolotseng ka leitlho le le nosi e ne ya nna gona mathata ga motlatsi a etegela. Ka 2022 mo mphatong wa bolesome ke simolotse leitlho la ka la gaete le simolola le bona bo setlhaela ke simolola ke bua ke tlhogo lona le botlhoko matlho. 2025 ke ya go matric le simolola le sokodisa lone la left go fitlhella ke tswa mo sekolong. A re go latlhegelwa ke pono ya gagwe go fedisitse toro ya gagwe ya go nna motlhankela wa sepodisi. Nna ke tlhola ke ba bolelela ke batla go nna le podisa. No yana ke ipotsa gore a ke tla tlhola ke nna le podisa. Mmagwe motlatsi a re dingaka di ba tlhaloseditse gore a ka se tlhole a bona gape. Di-doctor di re bolelela gore a ka se tlhole a ga gona thuso ba ka tlholeng ba mo thusitse ka one ka ntlha gore go senyegile ka ko morago ko Irising kwa. So Iris ba re ke one e re thusang go bona. Fela ba kopa thuso ka ntlha ya fa ba santse bana le tshepo ya gore motlatsi a ka bona gape. Re na le challenge ya gore ga re na di-finances tsa gore re ka motsa ra mo isa ko di-private hospitals or ko di-specialisting tsa matlho. Re kopa fela thuso gore o kgonang go ka re thusa gore motlatsi a kgone a ye ko di-specialisting. Re sa le foo Kgajane a re o ikemiseditse go boela sekolong le go feleletsa dithuto tsa gagwe. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Signal Hill mo Mahikeng. Bašomi ba peleng ba lenaneo la katološo ya mešomo ya setšhaba la go bitšwa Green Army ba re go hloka mošomo ga bona go dirile gore ba se kgone go kgotlelela mo ba ipileditšego go tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi go ba thola gape. Sehlopha seo e be le karolo ya lesolo la Nasi Spane gomme ba gwantetse dikantorong tša tonakgolo ka Johannesburg go mo neela lengwalo la bona la dingongorego le dinyakwa ba re ba nyaka phetolo mo matšatšing a mararo. Lesolo le thakgotše ka mopitlo ngwageng wa 2023 gomme le thwetše batho ba dikete tše tshela go thuša metsana ye mmalwa go bjala merogo ka dirapaneng tša bona le go hlwekiša. Kantoro ya tonakgolo ya amogetše lengwalo leo le go netefaletša sehlopha seo gore ba tla fetola mo matšatšing a mararo. Re sa le amogela thobela. Israele re ikemišeditše go loya letsogo kgaoga kgahlano le Hezbollah seo bjalo ka ge matsapa a go rulaganya dipoledišano tša go hlola khutšo a tšwela pele go thula kota. Ditlhaselo tša lefaufaung tša Israele di bethile mafelo a mmalwa ka borwa bja Lebanon le go bolaya batho ba 13 mo le ba 15 ba goetše. Sešola sa Israele se re tlhaselo yeo e be e nepile mananeo go parara a Hezbollah ka borwa bja Beirut. Israele re tlhaselo ya gabjale e be e le go ikarabela kgatlhanong le tlhaselo yeo e dirilego ke Hezbollah ka leboa la Israele gomme yona tlhaselo yeo e dirile gore Iran le yona e ikarabele mo sešolo sa Iran gabjale se rego ge naga ya Israele e ka tšwela pele go hlasela Lebanon seo se ka gakatša gore Tehran le yona e ikarabele ka magato a šoro. Bjale ge a re boneng ka boripana gore mebaraka ya di-shere e hlwele eme bjang ge GSE tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e šomile gabotse ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo.
tšhipiane ya theko ya dishere ka kakaretšo JSE yona e hlolele fase. Theko ya dirafia ka moka e fokotše ntle fela le ya oli e tala. Bagešong ditaba tša rena di felela mo ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla re go sasa ka seripagare go tšwa go iri ya boseswai mo go SABC 2 le go lehae ba lefa tšona ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso bešong bošego ke tau go tla re go sa rahlolana gabotse.